Kakinhun yile akai basketball jaga Shillong Labet kinthei Berchem rang kila yo sandan bandra ekanam Lahduh Jong yile akai basketball ya kabratip kum the second Berchem Cup Open to All Basketball Championship 2022 ya kabla penyai te keseng samla nongpo proper pelun Hariboy District. Kani kelumpung yile akai basketball kadi ka wei ne ki mati bekongsan jaga kinhun kiseng samla nongpo pelun badha kani ka kinti jang kawat ka baar la sakhi ya ka jingla ban pelong kani kelumpung ka bajab da ka jingwan poi bani shibenta da palat photali ki kinhun yile akai na keleng ki district jong ka jala Meghalaya. Haka jia khune ka final hapreng ki shinrang bani kini ekanam Lahduh kabla long haka athlai tere guya yong kinhun yile akai basketball jaga Shillong Labet kala ban pelim noi ka kinhun Onyx Major dan ripu ar la sarpunyo basket kat bahakal yang ki kinthei par ka Shillong Labet kala ban pelim ya ka Telilang Basketball Academy da sanpusau la saupo basket. Hagani ka si bla penha perdai ke lumpung yile akai lawan ban sakhi lang do ba Jason Sau kme maulong MLA ko umsning ko mukongsan ha ka jadan lang ru ba wan prangs pa ka nongpo ilaka sardarship ko mukongsan benrap uba Rainal Kharkamni Vice Chairman ka Meghalaya State Planning Board uba Michael Kharhunai General Secretary ka Dorbar Shnong nongpo barkiwe Lasami ka khusnam pisa ba trophy shi kinhun nongjop haga ba ka kinhun ile akai jong kishinrang ka Shillong Labet kala khuri ka song pisa ka basan puwa jatingka bar ka trophy kat ba ka Onyx Major kala yo ban khungi ka song pisa ka ba ar puwa jatingka bar ha kaliang ki kinthei ka Shillong Labet kala yo khungi ka song pisa ka ba ar pasan hajar tingka ringkat ka trophy bar ka Telilang Basketball Academy kala yo ka song pisa ka ba shipo hajar tingka ringkat ka trophy. Pisaki pipet mana yang jungil akai kabalong disiplin ke jungil klai kabalong kadang kata sportsmanship mau kadai ke contact sports kadai ke physical sport kadai ke TV pizza kata keburam iwi kata kan nuksa pi ki happy berit bini bani kaiswa kita bersih kata kabar kalong ma dan prejong tui tiba tu tiba wa bersih ke sports pun career tiba kan tebet kalau kadai ke basketball kalau kadai keno professional tiba Tadi kita di banyak kali mana, beri video syakmat kami, nama kita di beri, kita terisi tau, kita berenat, nanti orang terima, bagi belum disiplin. Juga kita ni dah juga berten keleng. Disiplin harapam tadi, disiplin harap tiada, bagi disiplin harap practice. Follow ini lain sausan teli kita bang, bang bataya kemat jongki, video ban kayu so kerja.